Sada bih volila da predstavim koleginicu Mirjanu Lazor iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada, koji, kao Mira, kao i ceo tim Škole Milan Petrović, stalno tragaju za novim rešenjima i evo sad već dok smo se pripremali za ovu prezentaciju, ona mi je predstavila šta već sledeće imaju na umu kako da unaprede nastavu, tako da kreiranje digitalnih sadržaja u inkluzivnom obrazovanju. Hvala. Dragi kolege, ja ću vam pričati u ovih 10 minuta kako smo mi u našoj školi uspeli da rešimo neke probleme sa kojima se većina vas suočava ili se suočila u nekom trenutku u prošlosti. To su oni trenuci kada se puno trudimo, kao što znamo, da našim učenicima prenesemo što više znanja, da ih osposobimo za zanimanje, da onako celog sebe damo u to što radimo, a rezultati iz nekog razloga izostaju. Trošimo puno energije, intenzivno se spremamo za nastavu, variramo, kombinujemo nastavne metode, oblike, ubacujemo nova sredstva, koristimo gomile nastavnog materijala za rad, a ishodi mogu da budu bolji. To se nama desilo u nekom trenutku u prošlosti i evo ja ću vam sada prikazati kako smo mi, počev od toga koji su to konkretni problemi bili, a zatim i kako smo ih prevazišli. Dakle, suočili smo se sa niskim nivoom postignuća naših učenika, sa umorom i demotivisanošću nastavnika, jer su koristili zaista ogromnu energiju, dolazili su sa časova onako sve depresivni, nemotivisani, umorni, samo se čulo onako i naravno da smo trošili mnogo materijala za rad. Naša škola ima zaista, raspolaže sa puno različitih resursa, pa tako i sa puno papira za knjigovesce i buduće kartonažere. Tako da smo mnogo materijala prebacivali u reciklažu jer je bilo puno utroška materijala jer nismo nikako od naših učenika dobili ono postignuće koje smo hteli i koje smo mogli. Onda smo se zapitali šta da radimo, šta možemo da radimo drugačije i bolje, šta je to što možemo da unapredimo i gde grešimo zapravo i ko su naši učenici, kako oni uče, koje su njihove sposobnosti, po čemu se oni to razlikuju, kako smo organizovali nastavu. Odgovori na sva ta pitanja su nam praktično dali rešenje. Naši učenici su uglavnom deca sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju. To su najveći broj učenika ima intelektualne teškoće koje sa sobom nose sporo pamćenje, brzo zaboravljanje, teškoće u koncentraciji, teškoće sa pažnjom. Takođe, naši učenici su često ostanu na konkretnom nivou mišljenja. Mnogi od njih nikada ne dođu u situaciju da apstraktno misle, prosto to nisu u stanju. Takođe, ne mogu da, teško im ide transfer znanja, kao i korišćenje i povezivanje starih iskustava sa novim znanjima. A nama je nastava najvažnijeg predmeta bila, koji se zove tehnologija rada, podeljena na i fizički i sadržajno i strukturno, kako god hoćete, na dve potpuno različite oblasti, na dva kraja praktično. Teorijska nastava koja je trebala da bude dobra osnova za praksu, za praktičan rad, se odvijala u učionici na jednom kraju škole, a praktična nastava u školskoj radionici. Tako da tu smo uočili prvu nelogičnost. Drugo, imali smo jednu predrasudu da ako stavimo učenike za veliki ovalni sto u kome dobro vide nastavnika, da smo već dosta uradili. Međutim, kako učenici sede za velikim ovalnim stolom, prosto ne posmatraju nastavnika iz istog ugla. Nastavnik je trošio puno energije, puno puta pokazivao, demonstrirao jednu istu radnu operaciju, ali nažalost nismo uočavali to da učenik sedi na različitoj poziciji i različito vidi i zbog toga, između ostalog, ne može da ponovi tu operaciju koja se od njega očekuje. Dakle, postavili smo sebi mnogo pitanja i evo što smo uradili. Spojili smo pre svega teorijsku i praktičnu nastavu.
praktično smo učionicu i sve sadržaje koji su tu da podstaknu učenje ili podrže, premestili u školsku radionicu. Zatim smo dizajnirali ovu specijalnu podlogu za rad, koju šematski možete ovde da vidite, a to su dva kruga, žuti i narandžasti. Žuti je tu da bi usmerio učenikovu pažnju na taj deo i na ono što nastavnik radi rukama. Ono što nisam rekla je da naši učenici često oni su vrlo pažljivi, ali ne posmatraju zbog tih problema sa pažnjom, oni gledaju nastavnika, ali ga često posmatraju kao celinu, kao pojavu. Ne posmatraju ono što je nama važno, a to je šta to nastavnik radi rukama, kako izvodi tu radnu operaciju, pa stoga smo ovaj žuti krug tako osmislili da nastavnik tu operaciju koju deca treba da zapamti izvodi iznad tog žutog kruga. Narandžasta površina služi za odlaganje pribora za rad i pomoćnog materijala. I naravno povezali smo kameru sa web kameru koja je jeftina i dostupna, mislim, sad već svima, sa jednim običnim računarom i projektorom. Na velikom platnu se sve ono što nastavnik radi vidi i učenici mogu to da vide. Evo sad ćemo pogledati i kratki film koji smo snimili da bismo ilustrovali ovo što smo uradili. Na ovom filmu ćete sve ovo vidjeti i molim vas da obratite pažnju na učenike kada se oni pojave u filmu, kako prate i šta se tu dešava. Jedna od dobiti je velika motivisanost učenika da se ovim bavi, jer učenik koji najbolje uradi i najbrže izimitira te nastavnikove pokrete i uspe da uradi taj grafički proizvod, radi se o grafičkoj radionici, ali se prosto može raditi o bilo kojoj drugoj. Ima priliku da demonstrira kako to izgleda, što je vrlo, vrlo, kao što znate, motivišuće za učenike. Evo web kamere koja je iznad površine, može biti na plafonu ili na nekom sličnoj instalaciji kao našoj. Evo nastavnika Pere koji pravi omote za CD-ove. Na platnu iza njegovih leđa se projektuje to što on radi iznad žutog kruga. Učenici ćete uskoro videti kako prate. Dakle, ostaje naš ovalni sto, veliki, u našoj učionici ili radionici, ali učenici sada imaju potpuno drugačiju vizuru, gledaju iste sadržaje od ozgo. Evo učenika koji je prvi uspeo da uradi, koji primetit ćete da ima teškoće u motorici, a ono što je posebno značajno i doprinosi i omogućava individualizaciju nastave, to je upravo ovo što sada vidite. Ovaj učenik radi nešto sasvim stoto, ono što je u tom trenutku njemu potrebno, nešto drugo. I svi ovi, šta smo time postigli? Postigli smo praktično to da svi učenici mogu da vide isto iz istog ugla od ozgo, da imamo gotove materijale odmah, da taj film može da se pogleda nekoliko puta, ne samo jednom, može da se zaustavi na onom mestu na kome je to potrebno, može da se ubrza ili uspori i da se naravno odmah okači u našu, ili postavi, ajde da budem malo pristojnija, da se tako izrazim, u našu elektronsku učionicu, na našu elektronsku platformu. Uštedili smo time vreme i energiju nastavnika, vreme za koje bi on morao da ide od učenika do učenika i ponovo svakom pojedinačno pokazuje baš taj deo procesa ili taj deo radne operacije koja je kod tog učenika konkretno problematična. Uštedili smo mnogo materijala za vežbanje, motivisali smo učenike. I još jedan od načina, pomenut ću ga samo ovde, su Kahoot kvizovi koji se kod nas u školi koriste više kao pomoć i podrška u učenju, a ne kao sredstvo za procenu učenikovih postignuća.
ono što jeste jedna od poruka koje naša škola konstantno šalje je da testovi ne služe samo za proveru znanja, nego prosto su tu da bismo naučili nešto. Kahoot alat je jako zgodan jer se brzo i lako prave različite vrste kvizova i učenici ih doživljavaju kao kvizove, kao takmičenje. Kroz te kvizove uče, a nemaju tu presiju od testiranja i provere znanja. Naravno, nastavnik uvijek ima mogućnost da vidi koliko su učenici napredovali, dokle su stigli i tako dalje. I sve to zajedno je značajno popravilo postignuće učenika. Naša platforma za učenje na daljinu jeste Moodle, ali se svi ovi sadržaji mogu okačiti, odnosno postaviti na bilo koju platformu. To može da bude A-tutor, Google Classroom, Edmodo ili šta god poželite. Praktično istog trenutka kada se nastava završi, ti sadržaji se nalaze na našoj platformi za elektronsko učenje, odnosno učenje na daljinu. Učenici koji iz bilo kog razloga ne pohađaju školu mogu da prate sadržaje, mogu da nam se u svakom trenutku obrate. Kao što vidite, tu su filmovi, tu su lekcije, testovi, različiti plakati i sve ono što je sadržaj fizičke učionice se zapravo može naći u našoj elektronskoj učionici. Ako ste raspoloženi za saradnju sa nama i ako imate nekakve dileme, slobodno možete da nam se obratite na neku od ovih adresa ili nas posetite na ovim sajtovima. Hvala vam na pažnji.